Ngay warok jam citomi ule yaki homework, yaki assignment, yaki project work, bat kamte ter. Takap nus nyaupi lada onga yapi, te wo le yapi yaki ni warok, katele klem bisa. Kuble yapi, kani tak ke UDIT channel nga tau arki. Ni kesni, wanra au japi ya ka wini teknologi, kwa wanra ya ka jingkela hakini ka pertai bat ha ka jingim ka yapi. Kani tak ke teknologi ko pertuit ka ChatGPT, ka wina ka advanced artificial intelligence kwa na bananam ha hakini ka por ka yapi. Ta hakini ka video upai i chapang ka ye ka ChatGPT kamlu kra kam go. Ka ye ka waye go yarap yang yapi. Pat ka ye ka daw ko penmani ka ubananam ha pat kamnu upen kam yaka. Taka ChatGPT to ko wina ka advanced artificial intelligence ha ko wa ayaka na ka OpenAI ka wina ka startup ha ko wa Elon Musk da manu kam co-founder hipor sedang yaka ini daw yung gijumbon kam yung membenta de wa kini company ha kini por. Ya kini ka ChatGPT the train yaka ka natural processing language ka wumut wa ka naman go kam i kibru was nyot go bat jubab go bat kam tam pediang go ya gijimbak kala kiyuka ya kani ka ChatGPT the train gi ka generated pre-trained transformer ka wumut wa the train ka haki data ki wa bun ki wa hini po perthai ni po internet ha ko wa dai nyot go ya kini ki data ki wa bun bat gi ka jubab da ki content ki wa kas nyot go yang ngai te cucu kani ka ChatGPT man go ka wina ka teknologi ka wa yarap yang ngai pi ha ki bon benca kam wa ong duduk ni dan sedang ka wa yarap yang ngai pi ha ka wa le ya ki homework ki yong i utho ya ki assignment ule ya ki mathematical equation ki yong i bat kam tam le yarap ya ki nong le research ha ka wa yo le si bam go de ki po de ki benai handai lang ba kani ka teknologi ye go le yang ngai pi du ha ki second kemo ba kino ki teknologi ki wan thame na i mem adabi wa kini ki teknologi daw mani ki wasadit ta ka ye ko kam to tipi chang ki teknologi upen kam yeki ha ko wa upen bhaw pen miet ya ki im ki yong i ha ki kam ki jam ki yong i bat kam te ya kini ki teknologi de snyau pi yek te ki bor sor ko ye go le ni te daw de bananam ba go de bon ki bru haka wada pendem kami yang akan teknologi haka wada thok ya ki artikel thok ya ki assignment wada thok ya ki script nak benta ki video YouTube ki yong ki bat kamte tengah pi kaya ko pen sa den i tok ka jingbom tip ka yong dan ne de daw wan ra ya kan teknologi chapi ki wa bon ki walang kanang wa pi le yo pi pendem kam yo i compete wa ki bro ki coba kemu wa kanu teknologi ki wa wan mem wan gi yo ki pensi henre nga phi hi knok pen kam da de tip yu pen kam ye go pen ku ya ki chim ku yo i ye go pen kro henre le dem tip yu pen kam ye go pen jot pen pra ya ki chim ku yo i te pen kam ba ya ki teknologi ha ko wa u ye phi wan ra ka jingkela bat kham tam yo le si ye wan ra nong na benta yo i da ko wa kami yang teknologi aku tho ek script na ko benta ki video aku boleh ki assignment bat kam te open kam ya ke teknologi lai ha search baru yang pi kini ye man Google Mozilla Bing bat kam te type itu ChatGPT mana de pi type boy pi ha list yang list ki ya ki website ki bobon pat ke tu ko tho OpenAI ko hajrong do klik itu mana dia klik itu poi ha ke website yang ke OpenAI ha ke wan pat ha ke left side na ke corner ko tho try ChatGPT klik itu mana dia klik itu download go kat tu kat ni por ha ke pat ya browser yang i lebih hap le ya ke verification as a human mana dia poi cha ke website tele de emi yang account ha ke ni ke web ha ke ni ka ChatGPT te ye sign in tengah au boni na ngada pi ki tip bat ki emi ki account ta sign up kajing sign up ini man go tik kam ha social media tik kam ha e-commerce ka baju le shopping online pe mana de itu ini kemu kam ya phone number ya email yang pi verify mana de verify ye bujna account ko yang pi de go thok bi pertui
what will create your password. Mana dep itu boleh yakni warok login dan sign in. Tepat yang tu list mana dep sign in mi kani ka list ang website ko wa the talk itu kat ni Jepang kan ni teknologi but hak tu limitation the em ya knowledge adu September apa wi. Dapat em kam ya kani keli ki ubon ki yong pi let em ki homework ki wamut pi le pha le ini let em ki mathematical equation ki wamut pi pha le pha solve ini let em ki assignment le ni ki project book ki wa kwa pi wa jing tip type ini bar kham tam komo wa kani ki teknologi yi ga klam all lawar ki content ki em ha prathai ki jai ki language tangwa ki language ki wam em ki bru wabon phau klam kam ha ki language ki yong ki khasi ki pnar tang du nam ha go la dapat em kam pi ha ki ten ki yong chi bon champi ya ki jing bakla tes sngewbha open byte kanang wa yo ban go ki improve ya kani ki teknologi but yo yi go open byte but la de em ki open em kam ha den yo ye ba ga jubab di ku to te komo hampen slam em kam ya kani ha ko wa yo iosuk yo save ya ka por ko yong pi yo pi le ya ki winiwan ki kam ki wan productive na ka benta ki im ki yong pi sachisen ku ble chibun bla ko pu